ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakitam ni Kwarog to Impurwak na latan, di igam na basura di taigay. Tsak nasiputan. Nagparatang ngamin di pa nagpataray na kay. Pagarop na siguro nga wan nakakita iti dayto nga naramid na. Ha? Kita man nagita at tanod, solpang damag kayam. Iso ano dilawan da ka dagiti opisyal di barangay, agreklamo ka. Ay wala, apay adilawundak. Di danto, pay madilaw dagita nga opisyalize. Ay, saan nga agsaw-saw na ita, bating tay. Agsinong bat kami, nung tanda. Marituyan, apay nga imbalang mumutan, di nakasupot a basura yaw, di taigid ti kalsada. Ay, nakita maray. Ay na, kasla CCTV na ito'y matak, maray. Makitak amin nga gibulbulang iti basura kadag iti gigid. Kat apay nga rod asyak lang tinakitam anagibalang iti basura di taigid ti kalsada. Saan ka kidi makitan? Kat sangwanan pa iti tersinak tinagibulangam. Apay asyak lang ti makitkitam maray. Di mo makita dagiti daddo mga agibulbul lang iti basura di taigid ti karayan kas kada komporme taditan. Apay, asino ayat ti agibulbul lang? Ni Maribanang, Ah. ni Kwaraw, dagiti daddo maatanaw kang kakagawad. Ha? Apay asyak lang ay ti makitkitam. Ala, apay nga impurwa mo mulat ti basura mo, hindi tatanga kalsada, Chep. Mananungay ko ma, awan mo't nakakita. Kasi ngay, nakitak ti naramid mo. Sika lang, mate. Awan mo't sa bali ang nakakita. Moda ngay sa bali ang nakakita. Uray man, kapitan mo't ti angkel ka. Sa bagay mo kidya, awan mang dilaw king ka. Kapitan ti angkel mo Mabutang da ka ni angkel mo, kapitan Una, Oh, pada sunda ka dil-dilawan ta ipulong kay dakin angkel ka. opo. Ungtan ida ni angkel ko kapitan. Ay sos, Heh, jak kahit ti maungtan. iso dinak dil-dilawan na. Ha? No di mo kahit nga ipulong ka kini angkel ko kapitan. Kunak no grocery ti karga jay awit-awit mo at dua asupot. Basura mo't gayam. Ay, masadutak amang idanon di ta pagibelengan. Iso nga imbatiklat na ijay nalabsak a paradaan da Kwarog. Saan nga tanga umangot day dyan nga imbalang maumaray? Jakmet mangot. Numaangot ngay ni Kapitan. Ay, maangot na lang Sapay at daangkit ni Kapitan. Bawal kan kwa na ti makalanglang ab itimadi nga angot. Ay, makapasadot met ngamin ti magnaamapan agi basura. Sapay nagbudot ti panawan. Iso nga indisuklatan itiigid ti paradaan Taumayak makichismis kan ka, maray. Sa bagay, awan mat siguro ti sabali nakakita kan ka. Awan, maray. Kat no nagtalya-talyawak pa iti aglawlaw, sakbay nga indisok itiigid ti paradaan. Kan maysa, no addaman nakakita kan ka, mabain amang dilaw kan ka maray. Ngamen, asawa na ka ti Kapitan. Pudno, maray. Kapitana, dilawan dakit din. Ay, mabutang daan. Sino tinangibal lang iti basura dito igit ti paradaan? Saan asyak? Sumat gayam ti mga angot ka. Saan nga rod asyak ko nak? Inaramid na na basurahan dito igit ti paradaan. Kababayin ka dagiti pasahiros nga umayaglugan. Ay, Chep. Shh. Amok no sino tinagibalang. Asinaw? Ha? Abay, di mo binaga na bawal ti agibal lang iti basura di tayo? Ni kapitana tinagibalang. Anya? Nyantik ba na? Wen, nasiputak idindisuna. Pagarop na siguro, nga awan nakakita kan kwa na. Ang nakita, Chep. Ay, sana rin ba nga pagbasurahan dito'y paradaan? Kabala madilawan yan, Teb. Ungtan na kan tupay. Ay, sigurado abalo na tinak na dyan. Ay, aguli magtaylat tangaro din Narigat ti maungtan. Kay mas daawak kagawad, nagadumatan tiyag kaiwara a basura. Ay, Kasanaw, Kapitan, kat magsibalang mat itibas basura da.
Adamot umno apagibulangan iti basura. Apay nga iti igid pa iti kalsada wano dalan ti pagibulangan da. Hay! Kano dinilaw ko iti naminsan ni Marituyag. Ta nakita ka nagibulang di taigid ti kalsada. Kairumbang la adilawam Ammom ti sungbat na, kapitan. Anyang hay. Apay ngay kano adagiti tanod kan kagawad. Kan oray pay ni Maribanang. Kat agibalang dalatta kanumat iti basura da, iti oray sa dinaw. Na. Itakla na amuan day ta. Kasta ka de, kapitan. Oo. Si kalatin na kaamwa kagawad. Ay, nupod no man day ta. Jak itulok day tangar arami din da, nay. Kasla day jay niya, kapitan. Day jay ni, nakakalugong alakay. Makitam? Wan, makitak may. Na. Anya nga dyan patulid na iji-igit ti kalsada. Hay? Basura day jay, kapitan. Kanday ta alakay, katawan sa balay, no saan ani kabadong. Ay! Sana mapalin na ito yung arami din na. Nakasarita. Kasta ti aramid dakan ni Marituyang. Agsinsinublat da nga agibalang iti basura, iti igigay. Naibalang ko man di basura sa nga sakaw. Ang dami na ka. Pare! Ha? Sika magayang paray. Papay. Nakita ti inaramid mo. Inaramid ko nga. Ti panangibal lang mo iti sanga sako a basura dito'y igid ti highway. Ha? Ay nakitam. Nakitak a mismo. Iso di ka aglibak, Ay kat nasaya at matano nakitam paray. Bawal ka gibulang iti basura iti igid. Adda ordinansa tayo maipapan iti dayta. Amok abawal paray. Kan amok may nga da ordinansa tayaw. Apay nga ron nga ramidin pay laangay. Kaya't mo tapagmultaan ka. Sakbay pagmultain na paray. Pagmultaan pa'y mga raw ni kwaraw. Abas talatan mangipuruwak iti basura na ditating nga ti highway. Anya! Ay! Ada pa manaknak mo iti dayta nga ibagbagan. Nakitag paray. Amok ti aldaw kan oras ngay narabid na. Naa. Ay! Isa na mabalin kanyak dayta. Kitag man no kabay lang mabagbagaan, kan pagmultain, dagiti kabagyam amang tubngar iti ordinansa. Check, kitaan niyo ang sino ti mas asidag diti paradaan. Nimot anggal kaw. Nani. Check, makita na di basura diti paradaan Ay, kung nagtumot ngamin kan kaalinisam. Nagsilsil po ng araw. Kwaraw! Apay angkal. Naa, anya dayjay nga angot. Anya nga angot angkal. Awan mo ti maangot ko. Nagbangsitan. Apay, di ka aglinlinis dito. Ay, kwa kapitan. Adangil ngilawan a basura dito igit ti paradaan niyaw. So ti maangot ko. Kuha angkal. Anya akwa. Ibagam nga minin Sikan ti mga ibaga. Anya ti kayat yung ibaga. Ibaga mong chip. Ay, kuha angkal. Dagita basura kat imbel lang ni Auntie Ditawi. Anya? Wanang kail. Ano kasta? Unaw, di nakadanon kanyak ada kayo akakabagyak ti agibelbel lang iti basura? Ni Chip Kwaraw, kaya iti nga ti kalsada tinangibelangan na, kapitan. Agulima ka man sa ukasaw. Amom abawal ti agibelang iti basura dito. Amok ang kail. Amom gayam. Amom pa'y nga adda ordinansa. Ang magibelang kalata. Wanang kail. Ken apay nga inaramid mo. Amom bawal. Amok tisong ba na dayta, kapitan? Agsawa ka man ay. Anya tisong bat na usep. Angkel nakakano nga main. Iso nga oray bawal, aramidin na lata. Kasday. Pues, siyak nga angkel mo timang tubngar kan ka. Ken siyak nga angkel mo timang multa kan ka. Apay nga yung kail. Agmulta ka. Ken aglinis ka, kadag iti basura. Ay, agruam kayo. Kuha. Ay, sos, di kaglibi-libi dita, Chet. Di nakmaala iti drama, kwaraw. Apay asak lang iti madusa. Uray kumamot ni Antibanang Enteng, apay ni Kwarog. Agwalwalis mat ijay igid ti highway. Ay, dusa na dayta, gapu iti panangibulang na iti basura, di tatengati kalsada. Ha?
Dinusam ti kaanakam. Ay di ka lang maasyan mo. Pinagwalis mo pa'y. Apay akasya, kat di na amo asurutan ti paglintagan di ti barangay. Amin akabarangaya, ken kabagyak, no agtubngar iti lintag, ay madusa. Anya ti kunam inteng. Iso nga oresi ka, naskan nga agmulta ka. Siyak nga asawam, pagmultaam. Oo, Na, tinubgar ma, ti ordinan sa ti barangay. Nay, ay, awan tinubtob ngar ko. ay di ka man aglibak si kabanang. Na, Ada nakakita kan ka iti naramin maaw. at, Iso nga community service ka, kas multam. ha? Ay, namnaminsan lang matday jay, pagmultaan nakidain. Ay, uray pa'y manam na minsan. Basta tinubngar mo, ay madusa ka. Tapno di da katuladan, dagiti daduma. Ay, awan nakakita kanyak, hindi inaramid ko na jay. Ha! Anya nga awan. Na. Ado ti nakakita kan ka. Iso nga dagiti bumarangay ka, tuladan dan, ti aramid yun. Ada ayamang. Ada! Na, Ni kumari matuyang. Tinulad na ti naramid mao. Ken ado pa tinang tulad. Apay day tawalis nga igamaw, maribanang. agwalisak dito'y paradaan da kwarog. Ay wan, maray. Nasken awalisam dito'y paradaan da. Tanagbangsay. Ha? No apay mga min ang nagbalinmutan a pagbasuraan ditaw. Ay, dayto'y tidusak, Maray. Iso adi naktultuladan. Asinaw tinangdosaken ka. Ay, asino kumapay niinting Ah, anya? Di na ka pinasensyaan. Ay, pinagmultanak pay Ay, binayadak ijay barangay hall. At darisibo na. Iso awalisak ti imbelang ko basura dito paradaan. Tapno saan nga agungat niintay. Kumitkita talaga ni Kapitan. Sigsiguraduan na at talaga ang apanak agwalis. Alamaray, ingka nga rudeng tanay nakabanikos. Awanan di mading angot dito'y paradaan, Chep. Preskon ti angin dito'y. Saan na nakababain kadagiti umay nga babalasang. Saan ka man nga umisam-isam dita? Ha? Apay kumangay ko, no nagmaya gaya makitain, no nalinis ti paradaan, Chep. Nakita mo't itay, imay nagwalis dito ni Kapitana. Oh! Di mo matayan nakita. Ang nagwalisak ijay kalsada. Ay, winata, dabasol mo. Ay na, bagki din tadi ka tinultulad. Awanin ti karga ti walit ka. Ay, sigurado puro resibo na itan. Pinagbayad ko iti multa di kakaisuna kwarta. Ay na, imbagki din tadi ka tinultulad. Naibos ko mamot ti kwarta ka pinagmulta. Oh, apay ba daw sa dino ti papanam ta nakaigam kamot iti walays? Ay kat mapang kumalinisan na, da di basura nga imbalang ko di igit ti kalsada. Nariga tayo, nagmulta Ay wan, naungot ni Kapitan ita. Pagmultaan na, kan paglinisan na, dagita gibulang iti basura iti kalsada. Sapay nanghina ti multa. Sayang mait, nagbayad ka. Igatang talaangan ay iti sidaan ta. Oray si kamot Ang kamu walisan di basura nga imbalbalang mau. Kasapulan pa'y aya. Apay, kayat mau, tiag multa. Pangalaak nga iti kwarta. Mala, aggidan tangarudan, amapan agwalays. Ay, apay nga agap-apa kayo, met. Kasano mga main Kapitan, nalawlawa mo ti kayat na awalisak. Malugi ka? Nalawat ti winalisak paray. Ado mga minti istorya na, ngam di pa nagwalis na. Na, day tala abanag, ti pagapaan nyo. Anya ti kayat yaw, agmulta kayo. Pagmultaom ni Badong, Kapitan. Si katerombang agmulta, tanareklamo ka. No di kay latag tinunos. Talagang agmulta kay adwa. Ha? Hapay ngay mo't pare. Saan nyo ang malinisan da ito'y rinugitan nyo ngaglawlaw ti barangay? Ay, ulitak manan Ulitak ti ordinansa ti barangay, maipapan iti basura. Nangagmaw, tuyang. Nangagkaw, katyak kayat ti agmulta. Na, Isong agwalistan. mala, agtinulong kayo.
barangayan di takabildatan. Simple lang nga ordinansa. Ngamnasken asurutan. Taparamat lang iti pagsayaatan ti barangay. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay day tanatib ker anaylon badong. Daytoy anaylon, ket mangitay iti grasya. No, adda madisgrasya. Na, anya ti kayat mo asawan di ta grasya, no adda madisgrasyam. No saan ka makauawat? Narigat ng lawlawak. Basta ilutom tulatan, no, da grasya nga isang pitkaw. Hay, saan ka maawatan? Kasta nga ron ti saan ang makauawat. Mala, inakaw. Na, papanam. Ije kataltalunan. Papanam kumaijay kat nalpas mutan ti panag-tracer iti pagay. Ay, tumanagari ka. Saan ka man nang umaniwat dita? Makadadahil kay di diskerte abakbakitan. Apay nagpukaw ti manok, Enteng. Ay, dagraira nga, agtatakaw manan iti manok. Ay, nakitak pa'y day ang manok. Diyay nalabasit akawitan at timpuak itay biga. Nagapon ijay basit akayo ti salamagay. Ita, awanan. Kaawatan nga jarwar ti nakapukawan na. Ay, saan nga iji apon da? Ay, kasano nga ta maamwan no asino tinangtiliw ijay manok. Sino nga tamanan tagtatakaw iti manok? Ay, makarma ko ma. No asino manday jay tapno agnakam. Tingarod sa lunsod. Tao nga tati agal-ala, wano anya. Ada ayamot sa baling nga daima na nga agtilew. Siyempre, tao Ay, rung ka dyan. Apay, di ka mamati no ibagak baklat. No nga isaw. Kano agtiliw ti baklat, iti manok. Adapay agmamanok nga aso. Adapay musang nga agmamanok. Adapay banyas. Na, wen nga agpaisaw. Adda kalintagam, Inteng. Naisarong ka man dito kabildatan, buyay. Dakas ka di manong. Kaya't kwa sarong karandapong Inteng kanapong banang. Sakngay, kaya't nakadimot sa rungkaran. Kaya't mo kadimot ti pasarungkaran, manong. Nay, apay kasta ti saludsod mao. No nga mindad duma, kat adaluklukom manong. Ha? Apay nga ibagam nga daluklukaw. Kanayon nak ngamin nasurduan ini, manong. Rabak ko lang matdagi jay. Si kamat buyay. Rabak mo ka di jay, no adda imbati da ka kat kanamatan. Ah, santo na maulit. Uray kukwam to amin na nakilaban. Ha? Saan mo't akilaban day jay? Ice cream mat. Ha? Oy, nabayagan day jay. Malagip mo pa ilang, mate. Una, manong. Urayak lang nagsangit, ide. Agmanwak apong banang. Nay, adda ka mahitbuyay. Ay bindisyonan na ka ti Diyos, apok. Ayan niya apong Inteng apong. Ay nagudong ni apong mo. Isumot lagayam nga awan ni dilim mabasa kay barangay hall apong. Ay napanmanan nakimiting ni apong mo. Nasabat ko itay ni Manong Kwarog. Ngamawan matan. Napanan na ngatan. Bay amlatan ni manong mo akwarog. Sumangpet tulatan no mabisen.
Sala ka di sumangpet no mabisin, Apong? Ay, saan mo't kit day? Ngam kaadwan na nga isasangpet na kat numabisen. Iti oras ti pandangan. Saan ka di asika ni Boyet? Wen kagawad, sakda ito'y. Imbaon nak ni Apong bana nga gumatang iti kape ken asukar. Adaman nga rodan ibaon ni Maribanang. Diyay nga roden gatgatangak agururay ni Apong. Wan gaya man niya. Mabiit lang ta isupot ko tigat-gatangam. Wen kagawad, Agbayag ka kadi ditoy, wano pumanaw ka mala adagos. jak mo kagawad, makitan to Maragsakan ani apong mo no adda ka, tanalaka ka maibabaon. Kayat kumot niya Apong banang, tanasingpet kanya kagawad. Nasingpet, no, nasingpet ka mat. Ngam no naluko ka, ay nalabit, akaungat na ka. Aduti manok iti kataltalunan namang mga iti naiwaris nga irek iti nagirikan. Iwayat ko man ti sila. No da masilwan naman ako. Kalpasan ti sumagmamano nga oras. At danton masilwan naman ako. Awan makita ka tao itaglawlaw. Ipakat kaon da ito'y silaw. Day nakaglingay. Papaman nga da masilwan. Ay isa ko kadagusain. Kit iyawid kaon. Anya ka di man ti kargata sakaw, taag kuti-kuti mo tilinaon na. Mangipaborek ka man kidi iti danaw tapaglamaw. Kita man no anya dayta, apay nga kuti-kutay. Manok daytoy, nasilwak. Asino nga iti akin manok dita? Saan ati akin manok ti panunuto mo? Noan niya aluto ti panglutom, dayta. Kasjay ti panunutain. Ilutom man ang ti saan mo amanaw? Ay sa uka asaw. Mala, yung kagi paborekain. Tanay, paglamaw. Manipod rinugyam tinagsilo iti manok. Manaw tinasilwam. Aging gada manok amapan ijay ayan tinaiwaris nga erek. Saan nga agsardang iti rasyon tuyak? Ay papanam apok. Nay, intugot mo ti palsiit mau. In nakagpalsit iti bilit Apong. At danto isang pet ko nga do akan naway. Mapana ka di kataltalunan. Apay, amo ti agpalsiit. Ammo ka Apong. No kayat mo, mangiparabaw ta iti lata di taulom ta palsiitak. Ay, di nakiramraman a pagpraktisan. Nung ti mulagat ko ti matamaam. Sana Apong. Diyay lata ti palsiitak. Sana ti rupam. Ay, di nakiramraman ko nakmadan buyay. Ay, madisgrasya da tawa di na oras. Kakaisunaan na taer da ito'y apong mo. Ha? Nataer ka gaya Apong? Kamamok ita Apay, sa anak-anak taer nga apong mo? Ay, nataera. Taikang ka iti kwartam. Ha? Sige ka na Apong. Tapno si kati kataeran nga apong ko. Gumatangak man iti kompletos ricados mare. Day, naimasakat ti ilutom apangaldawan nyo, mare. Kompletos ricados ko naman. Wan nga rod, Mare. Kanayon mo't igagatang mo iti Ricardo. Una, kanayon nga dagsangpet nga ilutok amasida. Agsangpet. Sino ti mangisagsangpet? Ay kwa. Siyempre, isang putan ni Badungkaw. Anya nga iti isang sangpet na, Maray. Tawan lakat Ricardo ti adobo ti gatgatangam. Anya ka di ti kanayon mo nga ilutaw, Maray. Ay kwa maray. Tumatayab. Tumatayab? Bilit ka di ti kayat mo asawan, Maray? Kaslakastan ko maray. Malamari kwa nang iyawat mong tigat-gatangag. Tagur-uray ni Badungkaw. Isungamin ka taglutaw. Mas daawak it imbaga jay kumarita. Apay nga imbaga na at tumatayab ti iluto na. Kan kanayon agumatang iti Ricardo, Maray. Kayat na asawan, kanayon mat nga agluto iti adobo. Wano saan, jay adalayana.
Saan nga ta tinula? Ang awan mo ti amok amanok da. Saan ka di nga imbaga na nga isang sangpat ni Badong na ato matayab? Anya nga tati kayat na asawan. Ay, burbur tsa kanyak da ito'y Sapay agpukaw dagiti manok may. Oray siyak, nagpukaw tay upa amanok kaw, apuraw. Idi adak ije Teresena, imay gimatang ni Marituyang iti Ricardo. Dinamag ko no anya ti iluto na. Kuna na at tumatayab nga isang sangpet kanon ni Badong na. Tumatayab. Hmm. Saan nga ta? Dagiti ibagbagam nga agpukpukaw a manok. Oh. Aga tapak nga road. Ay. Kuna pa ni Marikwa nang nga uray iso, kat napukaw ti manok na. Kasano nga tayo aduktalan no isot ti agal-ala iti agpukpukaw a manok? Nukas pangarigan iso ti agal-ala iti manok. Kasla na si Luan babaen iting iwat ni Marituyang. Ta, nailawan na ang naibaga. Ay, una! Ala, nagaduti kan naway ditoy. Aglingedak ditoy garami. Tagpalsitak iti kan naway. Agarudukak ditoy nabunton agarami. Siringak anaimbag. Tapno matamaak. Ibiyat kun. Ha? Apong Badong? Apay ang nakakulob ka di tagarami. Pinalsitam ti patong kaw. Ay, salbag ka nga, ubay. Ha? Hadda ka manggaya mo dito kabildatan. Salbag ka. Ay, sorry apong. Kunak no sana tao ti agkut-kuti itilingad ti garami. Inakibaga kanyapong mo, tinaramid mo. Tapno pagawidan na ka, hindi nagkapam. Ha? Ay, salbag ka. Ay, nagsakitan ti patong ko, pinalsitan. Saan mo nga ibagbaga kini apong inting, apong Badong? Saan ko mat ngayong gagara? Apay kidinasan ngay. Ay, jak mapalabas ti palang palsin mo iti patong kaw. Salbag ka nga, ubay. Idarom ko ti apo ko mabastos, paray. Pagawidan, may tinagapon na. Ay, apay ka di paray. Kanyat inaramid ti apo ka, tapay nga agungungot ka. Paayabampay, dahil dyan nga apo ka. Isaw ti pagdamagam, no anya tinaramid na. Awanan sursuro na dyan nga apo ko, paray. Ay, pasensya mo. Ay, ikaw. Bingaraw, di na mo teraramidin na. Ay, saan ko ang mapalabas tinaramid na? Ay na, haging gaita. Nagsakit pa lang ti patong ka. Limitan pa yun, pare. Gapuanan ti sinalbag nga ubeng. Bala, agtugaw ka pa. Waya, bakti apo ko. Umay ka kanoy di barangay haul. Anya nga minti inaramid mo kinitata ba daw? Tapirmi ti unget na. Ikwa, napalsitak ti patong na manong. Ha? Apay nga min apinalsiitam. Isumot lagam apirmi ti unget na. Jak mating gagara manong. Nakalingad nga mi ni Jegarami. Ipalawag mo iti barangay haul. At day di nitata ba daw? Ibagam ti hustoan na pasamak, ha? Bautan dak ka di manong. Saan? Basta ipalawag mo ito iti barangay haul. Saan mo mat ngayong gagara? Multaan na ka di ni apong inting manong. At da masursurot nga ordinansa dito'y barangay. Nung mapanak na ka na nagbasol ka, awan maaramidan ni Uncle Intay. Ay, apay apinal si itam ni Pari Badong. Saan ko nakita ni apong Badong, apong inting? Nakakulob nga mi ni Tigarami. Apay nga men, ngagpalpal si it ka ijay. Kanaway ko matipalsitak. Jak amo nga dagayam ni apong Badong agsilsilo iti manok ijay. Ay, na, ay ulit man timpagam. Agsilsilo iti manok ko nam. Una pong, idi na minsan, puraw amanok tinakita ka na silwan na. Yung kabil na iti sako sa nagawid. Idi kalman, nalabasit akawitan tinasilwan na. Insako namanan. Ay, my goodness. Si kagayam tagtaktakaw iti manok pare. Ay, nagalas ti aramid mo. Gusto lang, ti pa ng kapal si it day tapatong mo. Tapno, maamuan ti mading aramid mo. Ay, bayadam amin ang manok ang nagpukaw.
Ado ti manok ko ang nagpukaw. Pati manok ni kagawad ko anang. Ay nagrawat ka iti manok. Apay nga may ngagpukaw-pukaw dagita manok ngay paray. Ay basta bayadam. Idi pa yan naibaga ni Marituyang nga gisang sangput ka iti tumatayab. Ang manok gayam. Agmulta ka! Ay, nakababain. Sikatin na pan nagdarom. Ngam, naduktalan laka nga raw, ti mading aramid ma. Ay, huwag nga ron tuyang. Pirmi abayin ka. Ha? Ibagbagak nga main, asaan kang agsilo iti manok. Inaramid mo lata. Ay, huwag tuyang. Saanin ang maulit? Ang mga nuadamanan makakita kanya. Oray awan makakita ken ka. Makit kita na ka ni Apo Jaws. Ay natatabadong. Awan sabali ang maibabain iti dakes nga aramid mo, no di si kamat laeng amis mo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yung kay bangkaw, tinaglakwan tayo tinateng. Masapol nga inayon mo yurnong tati kwartata. Mangibati kamot iti gastusan ta. Gasto ka la gasto. Idulin mo kay day, tapno umadupay ti urnong ta. Kasta kadilatan, no agla ko ta, ibang kuamag. Ay saan ka makaurnong no di ka gidulay. Ay sos, adon ti urnong ta iti bangkaw. Ngem awan pa'y naimas amasida. Ha? Kanayon latan abulbulong ti ipapaunog ta. Ay natuyang, saan ka makaurnong no day talagastos ti mom. Agawa ka nga agawa. Kasta unay mo't akirmot ma. Apay adi ka aggunggunay, Inteng. Aldawan, dayta silpon mo tin into na ram. Ay adala inpos ko. Dayta kat agipupos tar aramidam. Kasanon no adda tao ije barangay hol a makasapul iti tulong mo. Urayan dak masapul da titulong ko. Apay, kasta ti sao ti may sa apagwadan nga agsirbay? Naa, Ay, agrubwat kakit din. Tamapan kan ije barangay hall. wunin! Mapanakon. Da. Apay amasuron ka. Kat pagrebengamot dayta. Barangay hall manin. Inaldaw langan a barangay hall. Na, numasadot ka amapan ijay barangay hall. Agikat kangarudan akas kapitan. Diyak kayat. Awanan ti honoraryong ko agikata. Kat inkangarudan tapno saan nga honoraryum lang ti urayam. Aggagat kamot Maray, lakon nakman iti sardinas. Nabiit kayo pa yan naglako iti natengyaw, sardinas ti sidaenyaw. Impadulin nga rod ni badung ko tinaglakwan may. Imbang ko na ti kayat masawan. Wen maray, ay nagkirmot ni badung kaw. Naggagat ngem kirmot mo. Ay adu nga ro ti urnong yaw no kasta. Adamot amaray. Angem di kami pa'y agsidamot iti naimas. Ang mga nuag sakit no kasta mo ti aramidan na. Ay imutan na kati pagbaginan. Jakman amukin ni badung kaw. Anusan na kitibulbulungan. Agsida kayo mo't ati karni ken ikan sagpaminsan. Nangina ka no, maray. Ah, Sardinas lang, ti maiturod na agatangog. Papanam ka di ating. Mapanak ijay ili, Chief. Si kakaditi nakapila. Ay, sana siya. Ang awan mo't dito ijay nakapila.
Nagdardaras ka, o di itulod kan. Inta nga ro din, Chief. Alangan nga orayak pa lang ang tinakapilan no awan pay. Una, basol na no agkapoy-kapaw eh. Amo na nga iso tinakapila, di masapa ko mga umay. Ala, inta nga ro din. Tamaladawak iti papanag. Ariglata o, awan basol ka, no awan pa dyan nakapila. Kasi ako maamin kan kati tricycle driver ama sa pa, Chief. Ay, masadot daman nga tan ama sapa adag iti kakadwa. Mapan ka ka din ijay bangkag, adi ka painangan. Umayak tumangan, inton aldaw. Umayak tumangan ko nam, ngam di kan tuman umayaw. Aldaway, inakiday. Sayang ti maramida, no agtong-tong-tong tapay laeng. Ay, si kaki di mo. Sobra tigagat mo. Ngam kas taunay mo't akirmot mo. Sang ka ibagam day takirmay. Adda ka di urnong ta iti bangkaw, no saan ko nga ipaibangkoking ka? Aha, adangag pa'y sornong ta. Ngam di tapay mo't makaraman iti naimas asidaon. Ay, liklikam ki di ti aggastaw. Si kamat gaya paray. Anya launay ti pakakumikumam, tadi ka pa'y makita nga agpasyaran. Masasi kaswag lagi ti mulak paray. Ganda niyak manin agapay. Ay, intamang kidi pasyaran ti sigud akaadalan ta. Agpasyar ta sagpabinsan. Ay, si kalangan paray. Ah, Saan ko amasangaw? Madaramiday. asus, ikamat ti bagim iti break aparay. Di ka pa'y pulos agi na namay. Awan paray. No agtugawak, awan sumrek akita. Na, May metag trabaho. Tador urayan apakairanudan. ay, asus, ay nalabas ti kasta paray. Mga nagsakit ka. Adayo ti sakit kanyak paray. Na. Akas makita may. Nagsalon ata. Ay, di ka nga rin sumurot. Ay, isa pa'y kasangsangpet ka na. Di ka adalan ta naggapo iji abroad. Oh, Inton maminsanan paray. Si kalatan. Nakitakmot ni Kapitan ang naglugan iti tricycle, Maray. Papanan na ka, day. Adda kanu kaadalan da ang mapan na bisitaan. Kasangsangpot na kanu ang naggapo ija abroad. Ay, mapan nga rod makisarabo. Ano kasta? Jack ambo no adda masarabo na, Maray. Kumusta kaya, kukumaray? Nay, Marituyang, anya ka diti pakakumikuman ni Badong mo, tasaan asimurot ka ni Inteng? Anya pa'y ngay, no di dagiti patpat na amula na. Nay, apay akasta ti sao, Marituyang. Kasla kasuron mo, Saan mo kide, maray? Uray saan nga minun amangan, nulaki di ta makita na dagiti mula na. Kasano ngay, nagsaka? Ay, win mading agpaiso no baybay anti salon at gapo iti trabaho. Inawis na kamot gayam ni Kapitan nga agpasyar. Apay adi ka na pan. Tak-tak laeng dayta. Diyan manin pagplitik amapan. Gastos laeng. Kumano itid dati pagplitik. Na, naglaing ka nga agpailibray. Ngam di mo pa'y kayat agparanaw. Apay, tinultulungan da kaya dagita nagtrabaho iti bangkag kaw. Tapno'y paranod kaw. Naglalaingan dan ngay. Ngam madimay tinakaro nga imot badawm. Saan aki na imot ti agimpain? Ngam no imutam ti padam ataaw. Imutan da kan tumot. Uray, ta saan ka dumawdawat kadakwada. Kukwada ti kukwada. Takukwak met ti kukwak. Enton kwan, pinanaganan da ka iti uwak. Nakaluto kayo kaday, nantay. Mabisina kaon. Mabisin? Saan ka di nagpasada ka? Di ka di nagmerienda ijay ilay. Nagmerindaak. Ngam inna po yung masida ti sapulang. Urayan talaangan ni uncle mo, sakbay amangan tayo. Umuna ako na mga nantay. Mabisina kaon. Ay, amamukan, kwarog. Ibagam nga umunakan, tapilyam tuman aminen asagpaw ti dinengden. Napanan nga minayan ni Uncle. Ay, anya pa'y ngay. Ada, ija barangay hall. 5 ba sa kijay? Ngamawan mo ti jay ni Uncle. Napanan na nga rod ngay.
adumagas ka iti barangay hall, tada ipaaramid ka. Apay adi ka di magas. Kunamot ngamin nga da iparamid, Maw. Na. Ay, no imbagak siguro nga damakan, dinardaras mo ti imay. Kunam itay adim magas ka ije barangay hall, ngam awan ni uncle mo. Ay, ulbod ka, kwarog. Ah, kung kunaglaing da iti anday, tapno umuna kamangan. Inkagaon ba nang, tamabisin akon. Ay, anyat indutom masida. Dinengdeng asinagpawak iti tinuno alamos. Ah, Ano kaya't yo? Manggalip tayo pa iti kamates. day taman. Ay, sus, ay mabsugak manan. Daytoy laka di kamatay ti pagsangwan ta, badawng. Anya pa lang ti kayat mo aya. Tinaskain kita da. Nuawan, isua, agbirok ka. Kastalatan, di ta kadimot agsida iti naimas. An-an mo nga iti kwartam. Pati aso ta, nakakutkutungan. Tawan pa'y mabatbati nga itagtakan da. Ay, magandang tumit ano adda. Agam nuawan, ay kitaganos da. Nalabos ka mo. Pati taraken ta, agbisinda gapu iti kinakirmut mo. Adalaki di basit akanenda, ayusain, mabalinain, tasandamot nga gububra. Oray sanda nga gubra, tataraken ka nga rod ida. Jak pa agsida itinaimas. Dagitan tulaki asaw. Ay, naglalayngan dan ngay. Hey, saan ka mauawatan? Nagalas ti ugalim. Ti sadot, ti maditi ugali na. Nang runa no sadot lang arudain, sa rawit pay, mangirarit pay, ay nagalas. Awan ka di kadwam nga agpaspasada. Masadot na siguro ang agpasada. Tasandamutin ang makipilpila. Apay kaday, kagawad. Si kagarod at inagasat. Tas si ka tinagagad. Adun sa mo ti pasahero ita. Ay, nga raw, kagawad. Iso nga oray di na nagpasada. Tapno ko kami na pasahiraos. Ado nga rodan ti ornong baw. Damat basait. Nagninamot ngamin ti gasolina ita. Oray at ang imina mo ti plete. Sa bagay. Kunam amapan kay bangkag. Intugaw mo ditan. Ay, maulawak mo tento yan. Apay ngay. Ay sos, amangan mo't no adan sakit mo. Apay nga agulaw ka ngay. Ay na, ay may kat siguro no ituro ko pay. No saan latta maikat ti ulaw mo. Masapol nga ipankan iti doktor. Ay, nungay nangina ti bayadan iti doktor. Nangina pa iti agas. Na, kasanungay no maidalit ka. Saan ka kadilata amapan iti doktor? Ay, kailala ti kwarta, numapan lang iti agas. Ay sos, oray magastos ti kwartam, no maagasan ka laki day. No kailalaam ti kwartam, matay ka asimumulaga. Ay, jakbat makitkita ni paribadong arom-rumwaray. Ay makumikom siguro ije bangkag na. Ang mumutan ni paribadong, sobra ti kinagagat na. Agam jakbat nakita iji bangkag na idinapan ko inwayway tinwang kaw. Ne, napanan na nga rod. Saan na pumampanaw day jay? Kanayon nga adda ije bangkag na. Mas daawa. Tanumapanak ay giwayway iday. Adamo iti bangkag na. Ne, saan nga ta masakit? Ah, Ay, amangan mo't no adala ang ije balayda. ay, mapanak iji balayda. Ang mga numasakit nga agpaiso. No adda sakit na, ibagam amapan agpadukto. Ay, ada ka din na panan ni paribadong tajak mo't makitkitan, maray. Adda di taunag, kapitan. Ha? Maulaw ka no. Ay, manungal daw ang maulaw. Makalawasan. Ay, ipadoktor mo ah. Di na magkayat. Daa. Sayang ka no ti kwartana. Ay, kasaritak mati, kumparit. Sige man, kapitan. Mapankalatan dita silaid. Kasaritam man, bareng kayat na tagpaduktaw. Nya nga ti kuko ang paray. Apay, di ka mapan agpadoktor. Ay, may baganak tumot lang pare. Nabanugak la siguro. Ingkag pa doktor, ta makita da, no anya tiga po ang maulaw ka. Nungay anemic no high blood ka. Ay, ingkan pare. Ay, nangina mo ti bayat ti doktor pare. Nangina pa iti agas. Ha?
Sus, apay anyat kay mo agatangan. Agas, winulungon. Ala, di ka pay lagpa doktor, matay ka. Ket lungon ti pakaigatangan ti urnong mo. Matayak ka din, maray. Ay awan papanan na no baybay am ti salon at mo. Saan mo may tugot ti kwartang paray? Mabati amin ka ni Marituyang. Ay, sayang nga rin tinagbanugan. Nung mapanawak, nung matayak. Ay, no di ka agpaagas akit kas di ti mapasamak. Ay, agbabawi kan to, ngam naladaw tao. Makiasawa ka pa'y ka din nung matayak, tuya. No adda mailawan a milyonaryong Amerikanaw, wano nigraw, apay kit dinasan ngay. Kanya, ay salbag ka, tuya. At dapat gayang plano mamakiasawa. Iso nga rod ngay bagbagak ang mapanta iti doktor, tapno sa anak ang makiasawa iti sa balay. Agam di mo kayat tanapat patagtakwartam, di mo kayat agastusan. Ay, intaman lagi ni ti doktor. Ingka mangirwar iti kwartata. Kasta, agpa-doktor ka, no di mo kayat timatay. Ay, wintuyag. Agpaiso ti ko na ni Parinteng. Saan ko ama itugot ti kwartak no matayak? Mala, hintan iti doktor. Yak pa'y kayat ti matay. Ay na, tatabadong. Ano am ti kwartam, no imutam mat ti bagim. Ala, sige. Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Fergie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan.